Naurun tanjang lomono tunggu man watai lahir nabi putra naga kun hanaga kun tapu api na laga urung pegah lahir nabi gehoi umati nalung sitet galom lung tumai riwayatnya lahir nabi gehoi umati teman hanaga kun tapu maka lahir nabi hanasu sehingga jangankan urung lain tetangga hanai tepu nabi kalahi so siang tepu awak majusi pakai ni tepu tiri betun kaji sembah apui le majusi bak bengohnyan angin hana teka ujian hana tiba ngan tiba-tiba apui hu lumpah raya tiri betun kai sembah ngan tiba-tiba padam baru terbayang li awak majusi memang kamu tulis dalam sejarah awaknya salah sabah ciri dan tanda lahir nabi terakhir api-api padam dengan sendirinya. So yang tepu lahir nabi pendeta Nasrani pakai ni tepu patung yang tengah je sembah bak bengohnyan lahir nabi ngan tiba-tiba ancu gerubung pampum dua bah patung yang raya Lata dan Uzza tersungkur hirun awak Nasrani kok patung ngan tiba-tiba ancu kemudian jikalan bak kurma yang kamate ngan tiba-tiba kau dep kembali kurma yang hana lebah ngan tiba-tiba kaji memboh le lagaina ia lang mendit ngan tiba-tiba kapunoh mon malah ia mendam-dam berhambur keluar baru terbayang lam pendeta lam pikiran pendeta Nasrani kalahi tanda-tanda lahir nabi terakhir bak bengah nyaukat terjadi tapi hai tu palahir tak bab hana tu kau lagi lahir nak kena nyawa bekah langit ihah kecil-kecil jaga aku berat kerja kecil kecukeh perumah aku kalah hilom kamu tamah kakak tak bodoh lahir baru sun tunung poh 2 malam poh 10 malam kalahir baru sun baru nak tengah nah man tungku bagan lahir tanyau takli lahir anak ketanyau jemau lam hadis nabi karena icupit pusat lebli nyo pusat icupit lam riwayat yang lain kan icupit pusat ipeh bak dada nan iblis ummu sibian maka wat lahir nak ketanya jipeh bak dada le iblis gerubung maka nak ketanya jikli nyak ji bak godaan iblis giyu azan nada ni no lahir no mien nah man sawada nabi orang katau juga hana syarat hana perayah ya tidak tunggu imam kebud dia tidak tunggu imam bah kita hak kedeh malam hak gurau tau jadan lakau banyak turah rabaro rinang pun yang anak darah kakek lindo maka lum pegah badro nama ti kurung lindo anak ne trimong ti kurung berjadan maka hijab baru mau drone ya anak drone tanya je kadan baik apa juh bu mentang baru mau ke ya anak ku mebu bibu kah hampiti ipai du kata je hang ku mebi ku bimpeun kah tanya yang tikre menanci kata yang darah-darah oh yang darah kah nyampi pu darah mandumi mata aku bu ana muka mulut nabi dron kahidarai mata aku gata yang darah-darah tanya saboh baca lalintu dengan WA bang bisa azan tidak mantungku baca azan apa yang pakai irama sayu irama hana gayu lagi biasa juadan lemah-lemahan juinan sedih-sedihan bapunyung anak jo Allahu akbar Allah bro imat tak
Ya Allah, kalau ya Allah keturunan dari darah Asolut, orang yang sambung sejarah kehidupan Lut, orang yang minta rezeki tengah ahlun haik lelong minta rezeki, orang singah yang berdoa kelong watelong hamungkin lelong berdoa berap ru'i mata. Lagi nya ni jihatan. Han apa ya yang mutu raya-raya. Bentu idro ne himlasa hantom ke jomin, im sejid hantom ke yuadan meniatran tebak punyungan no. Cupet punyung-punyung lom nyak raya tu. Mudah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangga belut kat tengah mana men. Dah kan mati penelom. Kaku baginda Nabi kalah Siapa tu Suwaibah Aslami, so jaga Halimatus Sa'di, Peton gejaga oleh Halimatus Sa'diyah. Dudon ya puo lom kedih Makkah, gejaga oleh Bunda Aminah. Dumna trip, 2 tahun, umur Nabi 6 tahun, Bunda Aminah wafat. Salam yang jaga Nabi, neneknya Abdul Muttalib. 2 tahun jaga oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib wafat. Umur Nabi ke 8 tahun. Salam yang jaga hero Nabi, pamannya Abu Talib. Umur 25 tahun. Kepenikah dengan Sayyidah Khadijah. Umur Khadijah watanya 40 tahun. Dumna trip Khadijah saja Nabi 25 tahun. Umur Khadijah 65 tahun. Wafat Khadijah. Umur Nabi bawatanya 50 tahun. Watai Khadijah wafat, nambah lahir keturunan bak Khadijah. Oman tunggu. Hantam ku dengar 6 draw anak Nabi. Yang nak ku dengar 7. Anak Nabi nak 7 draw. Lesam lako piang darah. Nyok kejut 6. Betul 7. Tapi sabah tu. Lahir bak mak lain. Bak Maria lahirlah sabah anu agam namanya Ibrahim. Wafat lama tahu banyak-banyak. Adapun bak Khadijah nambah lahir dah 6. Pertama lahir agam namanya Kathim. Maka baginda Nabi gelakapnan Abu Kathim. Abu si Kathim. Yang kedua lahir inang Zainab. Umur watai darah-darah. Zainab wafat wabak Allah. Yang kelai lahir Ruqayyah. Yang keempat lahir Ummu Kalthum. Ruqayyah dengan Ummu Kalthum berkahwin dengan Utbah dan Utaibah. Utbah gejuk ke Ruqayyah, Utaibah gejuk ke Ummu Kalthum. So Utbah, so Utaibah anu Abu Lahab. Tapi hanatre bertahan pernikahan. Dudau cre, pakan cre, gepecre le Abu Lahab. Pakan gepecre, bengeh ke Nabi. Pakan bengeh, karena Nabi kagak sampaikan dakwah secara terang-terangan. Membengeh ke Abu Lahab, megepecre te anak aku. Maka idron baik na peceri-peceri anak menghidat Abu Lahab. Nana dengar. Kai tim ngelakonnya, kajetnya, doa tanya matang berbahagi. Walau drone kada hana setuju nah. Kenal lalu hana setuju tu. Tidak ulin tu hana apa pakai. Hana apa pakai. Ukuran menyata bau belang kesenang kot hana apa pakai. Maklum babago long begai ke nyalin tu tak jang kuat dim. Jang kuat dim awai kon pulin tu seperti awak pajuh budama. Ngurje hotel kalau mewalah siagam jang rumah ke ber si belian tabah tha lewo ji si belian hana trom si belian kabeh ber ukuran hana bu ber hai muak. Balik ni ulang-ulang atranyan. Ada nama kalian berkahwin terima doa berbahagi. Doa berbahagia. Bek ni peceri-pecerian. Yang kedua bek ni lekai-lekai ceri. Nyo payah pegah bacun mak pakon. 2020 put barota bak koran. Nane tepua. Hanan baca pun tepua. Bak koran 5.600 sekian draw
Orang inang di Aceh lakai ceri bak lakau gugat cerai suami bak pengadilan agama. Bek merangka ho dah cano. Man pasah kan je tungku hai jut. Tapi nak cara tak dik long perah. Manyang ni lakai ceri merangka ho dah cano. Bek biok hanapah ni ceri aku deh. Biok salah ni tali aku laju. Hang pemle ngan rawan. Hana bahagia aku. Pokoknya ni ceri aku. Kata lu ragam bet lelaki yang kongkon. Putra sekolah kai, bang. Bang pidan. Pokoknya ni ceri aku. Kudu ragam bet menan hai anak kana. Nejo anak kedai kerawan tu. Anak pelaga Cairo nak lo. Pokoknya ni ceri aku. Hai beri ada temu fui dengar le tetangga. Beri dengar aku deh. Hai bet menan malai tu. Bermalai ke deh. Bet lah you ceri. Pokoknya ni ceri. Ni ceri lah you. Pokoknya ni ceri. Ni ceri, ni ceri, ni ceri, ni ceri. Budak ragam mengamuk kata. Kakalakai. Bocok. Uranya ku dalak aku. Seribai. Bang ke dengar dalak lelakau ke seribai. Orenang tengah gedang. Pup dia dua aku. Kata oh tikre. Ledhan aku. Igop na ciri-ciri hana ke tubak seribai ya. Babula ke deh. Kau ni long mana aku pegah pura-pura. Uteh dah wano. Ikah pura-pura. Elong bibiku. Cuma menyang bibi keput tebak sendiri baik. Kerja ledat. Bak bula ke deh. Sekurung kacau ke kah. Sabah kacau ke mak. Ya bidhai. Roh degit yang kongkon. Anak mau membuat. Nabi kaya mengatak minta lah kau. Hanan depu ronyo lakau kamu sakit. Hanan depu. Tak jauh hanan lakau. Hanan depu. Hai. Ilong meno la motor. Kau buka Facebook. Bangku kalam ba Facebook. Blak deh foto rinang tari tidrawa. Pegang status. Aku janda anak satu. Umur 32 tahun. Siapa mau? Mana? Ilong bawa WA. Bluk dia temang WA. Abi. Nalakau sabah. Udah ni lah kailu hang tem. Bikin mengada minta lah kau drone. Uragam kam siki hanan tepu. Ai. Orangnya yang mati domba jalan pulau Rinang pulau Uragam. Uragam. Mepok motor, mepok Honda. Mepok bak gejak ke rawa aku. Menjadi mepok drongan rawa aku. Momang ke belum boleh mati le Uragam. Long ceramah ba LP lok semawe lam LP punuh Uragam. Mati le Uragam. Lam LP le Uragam, lam penjara le Uragam. Lahir tau le orang inang. Maka kamu Uragam kalangka. Sudah jadi makhluk langka. Habitat-habitat yang harus dilindungi. Oh yang ni bepat Uragam dia kalau urinang. Urinang jai, ni urinang dia Uragam. Dia bukan Uragam. Nyampi badu tu tahu mana. Harawati kulidang. Tahu ni dua tinggal kau nama ho sentang menanti ko. Kadang muda-muda urut mati, hanan ada buat. Bergembira ada macam ni dua. Ya gogok gede. Hai du melong muda-muda aku lagi nyone kepayah aku pedato aku dua. Hanan le Uragam hanan le makan jaga bugot. Nak jaga bugot. Baik ni laki-laki jeri. Bubai ile nak laki jeri merangkau. Nak hani hira kamu merangkau hanani hira. Nak kun merangkau puah. Ni fikir baik dan laki-laki jeri mangat hata mita je lame jamun. Pulang yumuh lawenyo. Baik kata yang muda-muda nak terdudum ke yumuh.
Anak pun dah pe hawa apa pinong. Nak puing. Kamu kali home tinggal kata tu. Padum kayumu. 7 juta berotha. Man menya 7 juta daerahnya Padum Karabaru, Sabah baru. Padum Jelame gamak. Tiplu, tagonyo tiplu, tagonyo. Mongbelah, tagonyo. Yang Tuhan tengam. Ngap lo hong. Ngap lo hong. Tabuh jo kude tiplu. Iumah 7 juta, 7 kali tiplu 70 juta. Man menyaruh jalan lintu wateuro pekerjaan EU Padum Bau PHI. Anak tinggal nian. Hai lo ku prasada aku. Ku prasada aku lo hai datang mau minta jalan mahanan tu puak. Pulom lagi long tinggal dalam daya. Buat wateuro semua beut. Panai peng tak minta jalan meh. Man panai cipeng cik dah nabi urajah nak minta jalan meh. Kakeh menyah na rumah te, kakeh napeng. Hayat sama yang menyet. Man bayang laju urajah lo 15 manyam jalan meh. Mantang yumuh 2 juta. 15 manyam 45 juta. Buat wateuro sama yang menyet. Pendubah menyet pe aku semayang. Anak tinggal no. Alamak ilongkan mu semayang manyet piruh ku. Terus bak ku miet jerat roh ku. Kena ku miet jerat nyambut bak ku bunah daerahnya. Roh longan. Anak ku tengah bayang lagi nyo malam. Ino hak jula malam. Malam Jumaat. Ujian pret-pret. Lamut dun ni hebat jerat. Duk sampai kubu okun ma ya dekali. Menjanjan tu gedet ngan tapi ke tu buruk. Kudu erau ku buat ngan ni samping. Eji balik pejoh bawa panah. Mangin te pru ade. Ku thodro ku. Sabarah. Kamu nah kagak budah lah. Itu ngon tu gendut ke. Bana laki-laki jre nana dengar. Na mo tao. Hira berat. Ai. Nyala kau rono surga nu. Surga anak di bawah telapak kaki orang tua. Artinya di bawah ridhanya. Surga wanita di bawah ridha suaminya. Walau bagaimanapun lah kawan rawan. Tabat na wate tegah menan urina ke protes. Nah yang protes. Punya pegah tunggu. Pak surga, baklah kau kaya. Oh surga. Mengingat tanggerah. Marotha jangan kau bandar Aceh sakit ingat gina Mbak Gunung puan. Mbak Gunung. Mbak Gunung Selawah. Hana yang minta mah laut tuan kita mengdrak, getrai, gecot ranyan, gepeh babak kaya dua ga, bluk lelu. Bu surga kan? Mas bayang dan. Hai. Ukuran surga tanya urinang kan bak lakau yang saleh. Bagaimanapun akai suami no. Kiban dengan karakter lakau no. Tetap drone no. Wajib pubut taat ke suami yang gelarang. Tak pubut lagi lakau pubut. Tak pubut gayu atra-atra hanagot. Fir'aun nana turi Fir'aun turi Pak merumpo so rumah Fir'aun Asia dumna bro akal Fir'aun cukup jahat, tidak ada sejahat-jahat manusia sejahatnya Fir'aun, tapi Asia rumahnya Fir'aun begitu takdim kepada suaminya, melayani dengan sopan santun, berbicara dengan sopan santun, melayani penuh dengan kelembutan, maka Asia salah sidro penghuni syurga, salah sidro istri menjadi penghuni syurga. Man brok tak lakau tanyo kahana brok lagi lakai bang una.
Nah. Maka syurga drone bak suah tegedi naurun tanyang menau naurun tanyang baklung abi kamu urang inang putrai le ibadah yang kamu pebut yang cukup le pahala ai ibadah drone pebut yang cukup le pahala adalah takzim kepada suami nah pahala yang lebih raya darinya nah lada murinong kubah peng celeng peng tabung peng budah yak berangkat umrah kubah lakau-lakau lami rumah kan salah umrah betul salah bak kubah lakau budah kudih berangkat cita-cita ya cum hijir aswad hanan depu ka necom lakau saban ngan cum pahala ngan cum hijir aswad maka hana payah ni minta aswad kedih aswad di rumah takat babak dang juinan bam lin takat alah tunggu hai kan hang kucum be tu be na temanau begle namu pop ubo ibadat yang balakau hanapak mata minta ibadat lain ai mutiah salah sidra urinang penghuni syurga pakan mutiah atau syurga penghuni syurga karena takzim kepada suaminya bukan hanya semata-mata ibadahnya monya ibadah mutiah mak metuah hana puya tanding ke ibadah dan nyawa sembahyang wajib sembahyang sunat gepuasa wajib gepuasa sunat watauro basah di bibir ngon zikir watauro basah lisan ngon tadarus Al-Quran mutiah artinya watauro basah habah wa upat gegob sembahyang nanatan sunat piuh-piuh gede menyana belum puasa tiga sembahyang tarawih nyampi bak pun linya lekulukum kubah nyandum ibadat tu mutiah hayat ibadat yang hayat la mutiah nan depa takzim kelakau sampai pernah Sayyidah Fatimah yak danyang bak baginda Nabi ayah ya Rasul nalung anak mutuah dah ya Rasulullah salah sabah urinang penghuni syurga najawab le Nabi anak mutuah salah sabah urinang yang akan tamang pun dalam syurga namanya mutiah terkejut Fatimah kok kolong man mutiahnya kiban ya Rasul mutiahnya kiban ayah anak tajak kalian kira baremah mutiah putrai pubuat urau-urau penasaran Fatimah mengejak dia baremah mutiah ban kekalan baremah mutiah nampak pun kipah yang kedua awe melihat bak bintih mutiah watai gua lakau mutiah gesambut le mutiah netamang bang ketamang gukala le Fatimah dari jiu bedah lakau mutiah pajuh bu lagi nyopat kursi nyopat meja pajuh bu le lakau mutiah le pajuh makanan mandum kala gerah jarau-jarau ka selesai sampai mutiah gepot suami ke suami tinggal pajuh bu mutiah gepot lagi rumput rabaru jamun kena nak ingat ni orang baru jamun pan nah jamun long roh aku empuk rabaru jamun rabaru sambung boleh kening lo menjanjan sambung boleh mata menjanjan boleh mata jempuk bobot lagi rumput rabaru gepot le mutiah suami leh gepot bu kali kepajuh le suami kali gerah-gerah jarau gebedah mutiah sap geco awi bak binti gekun bak suami cuk bang nyopa awi gejauh lila kau kebuat cuk bang ne aja lu ne pah long kepulong pah ada mutuah cuk bang kadang hana mangat bak long magut kadang han menyum bak selera kadang hotel surau rona depeh perasaan rona bak lut yang perasaannya hana ne pegah
kadang je kesakit hati ngan tutulun, kadang je tepeh perasaan ngan tingkah laku lun. Cuk bang, nyobat awe, nepoh lun, ne ajar long, long rela. Yang penting cuk bang mutuah, syurga long bermerumpok, long berjek kata syurga. Mak mutuah, mutia, geyupoh dro gebak lakau kepada hai salah dan demi mendapatkan syurga. Idrawana kan tapo, tiga tadhut, leu rawanan berhabar. Ni apa kon? Madakon pinyo. Katan berhabar. Yang tabah macam ban bengih ya awak bak mak. Yang tabah macam hana awak bak mak, otai bengih ngambek. Tandrung gerawa. Tapi buk lempu lu hinan kalah tu. Gujak bangun ku sikat terus weja bro gerah mendum-mendum. Habis gerah bangun kata jo badapu gleh mendum-mendum. Habis badapu ku tubit luar rumah ku sampuh bro. Siram pep-pep ku. Nyo lagi nyo. Ku kutor rame-rame. Tak sampuh si rawat tu. Menampak hanapah dan nyo dia ai gedut tu. Bro ku sampuh aju kan. Bang kedai-kedai ka kedai lalampuh go kapalih ka lalampuh go. Ke balik lam ke sampuh lam pep-pep ke lo. Anjir mengkelakau api. Itu anak ko. Putra lah kau hanjut. Ayah kah hanapa pakai? Hanapa pakai ayah mah. Hanapa pakai? Mam pakai hanapa ika mau kata juh lagu. Katengah kah? Bugah ha ka dengar bi. Buat mepepet tapi buat obe bina alu hanya ni long yang galak aku. Yang sabah tu watai bengeh klik. Ya kedih lam gaso lembut boleh ku lam. Klik. Tanya lah kau aku. Kunci Honda apa kata pedua kuno jauh kude ku ablong kod. Hamne. Hai puho mono bagada. Udang bagap. Hai puga rumah aku. Ya rumah. Tapi dah digatian. Boleh kau lagi nya tapi do tiurau lego ne dah lo lagi je ulung je babatu. Menga perasaan kau mana ni dengar tegak kiban perasaan kau. Kan bapa ni kudut kan ku pegah mano begagan. Man begagan ke bar kebun pegah bro. Manjuk pegah tepu. Kan nya pegah tepu bu bedoy ni pegah. Mana aku pegah salah. Kau pakai lah. Duda mu bengeh tu hana mu soleh megot. Lah kau hana le ke pegah apa? Perumoh hana le pegah apa? Sabah hana mu soleh tawai pun pegah bengeh. Yang kerja mumang tabe-tabe dalam rumah tangga. Kerja lu pegah badro no. Wate ka bengeh-bengeh ngelakau. Dro no phone ajak berbicara. Dro nurinong. Ajak berbicara. Allah hai tunggu aku tanya hang ke tuut. Nah cara lain. Pun senang. Menan wate terus gua nya berosokon iya payah gi ajib kedeh baguci. Jino wate gua berkanai atas meja makan pegot teh hangat. Nya berosokon sapu hana ketemu pajuh wate gua nyan beuna pak melheboh. Nya gedro gina lagi pajuh pampat dengar bagedua. Laginya cara hira suai. Oh hana ci getim pegah-pegah haba manteng bengeh ge. Jak laju ko mamanau. Mana laju buglih tikat ego be nafah naga boh beda boh lip budari boh lip menan gewau sap nemat bajarau ge hap ne cum jarau ne kun sikre cuk bang ne pemah da syalung boh dunia akhirat ne pemah nuwa badan ge hana popua nya kan baki haba nuwa badan de pemah da caluk cuk bang metua hana la kau kula enci bari drone kawangi hit mahaya-hayal ke tantang kau langit tujuh bum rot prek dikejut ge nyokon oh lu bengeh menjanjat tata rumah tata mana mit metamah masalah halam budah mana nu pemah da calung bagi tiap putuh belai dong nam format menan hira lah kau begot mak mentua karena nyan syurga katanya ka ulang ba masalah so Ruqayyah ngau kathum kacre ngan utubah dan utaibah duda ummu kathum gep kau berkawin ngan Sayyidina Utsman
Dahlam anak Nabi, anak inang tulut Fatimah. Dahlam anak agam tulut Abdullah. Kaku oleh wafat Sayyidah Khadijah. Umur Nabi 50 tahun. 2 tahun hana nama rumah tangga. Duda baru nak menikah dengan Aisyah. Umur 50 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Waktu itu Nabi Madinah mak metuah dah sabah wasiat yang sabe-sabe nu wasiat li baginda Nabi. Nyo inti dakwah malam nyo. Apa wasiat Nabi yang selalu nu wasiat? Merempat sahabat lun, gata bertakwa be. Sahabat lun, umat lun, gata bertakwa be. Bahkan Rasulullah habis-habis nu wasiat tentang takwa. Karena sesungguhnya tanya singah tamang syurga ngentakwa. Apa makna takwa? Takut. Apa makna takwa? Kata Imam Al-Ghazali, taat. Tapi menyah tanya taat, Allah mengatakan haqqa tuqati. Taat yang serius. Oh kataat bebetul-betul taat. Bahkan taat tanya bebetul-betul. Karena menyahana serius bak taat ke Allah. Hansip umur untuk tak buat taat. Sebab umur tanya mak metuah terbatas. Umur kita tanya tuet. Umur kita tanya tingkat. Hanapat tinggal tanya dengan umur umat-umat yang lain. Maka bak sabah urau baginda Nabi nemau nurut imata. Tengah duduk dengan sahabat Rasulullah nurut imata. Natanya oleh sahabat ya Rasul, pakai nemau, pakai nurut imata. Rasul na jawab, sahabat lun, bangsa anyo manto. Allah Subhanahu wa taala ne penampakkan akan umur umatku. Balong kalan umur umat lun cukup tuet. Balong kalan umur umat lun cukup singkat. Banda kalan le baginda Nabi umur umat ne cukup singkat. Bro imata. Nekeun ba Allah ya Allah. Bahkan umur umat lon cukup tuet. Cukup singkat. Sementara umur umat yang lain cukup panjang-panjang. Umur umat Nabiullah Adam 1000 tahun. Ke umat Nabiullah Idris Nabi umur 850 tahun. Ke umat Nabiullah Nuh Nabi umur 150 tahun. Ya Allah, sementara umat lon Nabi umur 60 sampai 70 tahun. Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittuna wa sab'una. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit melebihi dari umur itu. Ya Allah, menyahdumnan Nabi umur ku umat lun. Pakiban awak nyanyi ibadat. Hansep wadai. 60 tahun umur, 70 tahun. Dumna thon tay badai ke Allah. Kau akil balik 15 tahun. Tiap pupah ibadat di 10 tahun. Malah dumna rayuk tegalang kadang galompah ibadat pada pubut. Memutupi kadang galom sempurna. Ia mutula hana taturi. Ia mustakmal hana tatuta. Ia najih hae te berbeda. Mu'tan najih hana tado'ah. Najis hukmiyah hana tamufhum. Najih ainiyah hae te berbeda. Najih mughaladah hata tado'ah musuci. Najih mukhafafah hata tado'ah berbeda. Galam berbicara semayang, rukun qauli hana meri, rukun fi'li hana tatuta, rukun qalbi hana tado'ah, kiban cara ta ibadah. Hansep umur. Maka mak mutuahan memada semayang limang buah wate medem. Sunat kadang hana tapubut 32. Han memada tapupah semayang limang buah wate mantang jabut han tatim. Han membadat semayang limang bah watai mantang mendikir hanagala. Han membadat semayang limang bah watai mantang dosa-dosa lain dum tak buat. Han tep umu tak buat ibadat. Menyah lale ber han tatim, dikir han tatim. Han tep umu dah hana pudia cita mak mentuah berpanjang-panjang umu, hana panjang. Dum na umu dan lelaki berpanjang.
Mathir ronyo tamu doa talai ke ba Allah. Allahumma tawil umurana. Ya Allah ne perpanjang umur long. Na umur 70 ka. Ge perpanjang 10 padum kau umur kurang 10. Ba si kurang 10 umur tamu doa Allah berpanjang umur. Ke tambah 10 padum ka terdo. Umur kana terdo. Tadi je mu doa Allah berpanjang umur. Pane tadi jiwet. Ada pihna umur terdo hanje mu kurang bilih. Pak je kurang umur tertuh ngentet draw terkejut tu. Bro itu biar gentet sao tiak bom. Hanale karabo. Menjajal tertuh kataman. Tahe cucu Puade kanah yo. Lionyan hot aja. Ha. Mati. Maka hanapan yang umum mak leploh thon tu ukua leploh thon tu ukunya hana trip Jokowi tiploh thon kayak duk presiden SBY tiploh thon hidup presiden Megawati pernah longkalon Gus Dur pernah longing Soeharto si kurung 8 terguling ingat lu awaknya karap leploh thon kayak pimpinnya menyah menan leploh thon tu ukua hana le wajahnya uyuk tenda hana yuk tenda wajah-wajahnya oleh puluh tondoku. Siapa panitia dakwah oleh puluh tondoku? Nyan yang kamu dibanding-banding ni. Wah, kenya panitia. Tanya ho. Lam kubu lagi nyaw si duduk. Dua lam support gulita prehura bangkit. Prehura kiamat yang hana mejan pajan. Inan ke baru menderita. Inan ke baru susah dan gelisah. Inan ke baru damau mata. Kecuali han gelisah, han susah. Oh, tanya mati. Natame lay perkara. Pertama, walidun salihun. Anak yang saleh. Watai lagi nyolam dunia. Nata fikir anak dia bersaleh. Nata fikir pakai banak awaknyan berbetul ibadat ke Allah. Nata fikir awaknyan pakai banjara berselesai farduin. Nak terfikir awaknya berjituri Allah. Kadang watai udip dalam dunia lagi nyo mak metuah anak kenyan terfikir. Yang terfikir pakai banjih orang raya terharta yang kukubah. Oh terfikir pakai banjih yang raya pun kaya. Oh terfikir pakai bancara jih orang raya puna pangkat. Oh terfikir pakai bancara jih orang raya puna jabatan. Oh terfikir pakai bancara jih orang raya puna pekerjaan. Ke agama melimang tan terfikir. Putra tanah harap anu. Menyahnya cita-cita tanya mbak anu saban tat lagi cita-cita awak jahiliyah jamun ibu cita-cita mbak anu lam dunia berbahagia kiban cara jih benar pangkat dan jabatan kiban cara jih berkaya kiban cara jih bersenang udip secara material gop na moto anak jih benar moto nyan cita-cita jahiliyah jamun setelah lahirnya baginda Nabi Nebuh cita-cita oleh Rasulullah ba umatnya. Hai umat lun. Menyah kata nanu. Cita-cita ba anu kata. Lagai cita-cita lun. Yang lung peduk ba kata. Pu cita-cita. Anu kata. Agama je bubere. Allah berjituri. Ibadah je bumufhum. Ilmu agama berkendal. Nyan cita-cita tak peduk ba anu mak mutuah. Be-abeh peng uronyo kanu. Yang nada ca. Udah ca. Abeh anak SMA ba kedeh berkuliah. Berdua baru mau kos. Sewa kos lom. Tubuh tai semaya. Luhur tai semaya. Asa hana mupat. Mugrib hana moho. Cara mensuci hana budoy. Cara ibadah hana doa. Ibadah sikai kubah. Nyan anak dah harap laudip. Kan ibu bahagia. Ibu celaka tu. Tanya kau salah fikir. Ulai tagai ulai awak jahiliyah material lah mulai. Nyok kah hanja jai kula mak mutua. Lo nurung jai kula. Putra lu hana ku jai kula. Pu lu hana. Dia lu 6 thon. Mampakan pegah mana Nabi na 7 thon. Ngelung 12 thon siroi dia. Rata gelah tinggal gelah haji. Aku nak pegah lu hana tinggal gelah. SMP lu lahir thon. SMA Bayu.
S1 IAIN Lok Semawe. S2 UIN Araniri Banda Aceh. S3 tengah lonjak Bak UIN di Lok Semawe. Yang kalau tu ilung Esteler. Tapi hurung syik ulun tuan bak sabah mata mak mentuah getam lung jai kula. Lun getam jai kula lemak le abi lung. Lun dua buik tanah merah, dua tol lung buik tanah merah masanya. Lung wau kampung. Lung ken bak abi. Lun galak jak sekolah. Lung ken bak abi. Lung galak jak sekolah. Gesot abi. Hanjet jak sekolah adra wako. Hanaidin bak lung jak kula. Pakar Nabi. Menyah kata yang maklum, kata yang bakah. Putra tujuan kajak kula. Nak cara. Oh cara? Oh rayuk nak kerja. Oh kan nak kerja? Kepengen kau? Kon hana aku pengon. Man? Karena kerja kalepeng. Oh kalepeng? Ho kabah. Galam tentai kabi gelung. Kadang ada kabi galam tentai kuduang. Kadang sipeng harap. Agama dan bakah. But hana kaja. Sajan iblis kuat daurau. Kiban cara gok kepengut. Pinyo pije. Cekak rekuang kau minum cekak ide. Yang penting berkaya aku. Agama hana kepuk kaya. Dan kayakah anak mentua. Galam dedai kabi kelung. Ada kabi galam dedai kutut. Dan patu mana nak uronyo yang kakaya hat ya hirama ya hiroya 5 juta tarik peng lama TM rekening jih ka berhasil patunyo sehat yang juk ke yah 1 juta yang juk ke ma 1 juta malah oh na peng le blomu bak rumah pusuk nyo pukon nai pusuk pajaro no nya bak rumah i pusuk encin 5 nuk jaro rumah le nuk i pakai encin wa tu raya bak danyo dua de perumahan haji ke tanya pura-pura cepet jerawat padahal perumahan hancin itu nyoma bro roi babah liau urung pajuran no len litalia baruh lah mati ya Allah hek ku dadak ku pikul haji rupa haji ho kaya kan ke pusenang perumahan pusenang nyan dia harap maka ilo hang bijai kula karena duda long kunilong abi tapi long hawa data jai kula abi ki bancara jeut ganda anak mentuah tajak sekula tapi benar beun SMA kata ajak sekula harus lam dayah kajak kula baik ajak ya wait hang ketembut maka long SMA ajak kula lam dayah S1 long jak sekula tetap lam dayah S2 long lanjutkan ikula dari dayah S3 long jak sekula orangnya kan ada dayah hadrau dari dayah syid. Hang gebitu biat long dari dayah le abi. Artinya hang gebitu biat long dari but. Anu so jauh apapun ilmu yang kamu cari, so dalam apapun ilmu yang kamu cari, yang kamu minta, tapi anak mentua agamanya lumbosa, ilmu agamanya lumbosa. Oh yang kaja, pat yang pat yang kedua. Lam dada gata anak mentua agama akhlak tauhid menyahnya hana lam dada hong ang kajak celaka ka ibadah nampom ka pegah haba beruh butuh ka temenak hong ang kajak ka pegah temenak nyan harium yang ka pegah haba bakhe tubik lam lidah aku nyan yang gelarang lam agama riat kabu lauta aku taba agama dan manusianya menyahana agama mak mentua saban lagi binatang. Malah Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu laksana binatang. Balhum adallun. Malah mereka lebih sesat daripada binatang. Berat manusia dengan binatang. Bui. Tak pegat pagu. Banjijak mupa igathe bui. Bui dua ki igrup. Namu pom. Ilit lihat saya pungo. Tak ujung pinung selamat. Ilit leurung yang kapungo. Tak ujung pinung. Hal lepas Ica pun yang kaya bak lebo di jusuk.
Nyo pukon. Itu me baci kau bab pinung. Maka be mayang-mayang manusianya. Menyagagal akhlak habis tu. Maka lum pegah mak mutuah. Orangnya daya pilihan utama. Sikula boleh. Tapi be dah pelikut agak. Hai ma agama satu-satunya tahu deh bahagia dunia bahagia akhirat. Long tanyang badron hayat anak nepi kula. Oh semayang na ilmu kula ba semayang. Hayat anak nepi sekolah oh hijab umrah na ilmu umrah baik kula. Hayat anak nepi kula oh puasa na ilmu puasa baik kula. Hayat anak nepi kula oh kena jaket na ilmu jaket baik kula. Mandum bak beut. Silakan sekolah setinggi-tinggi. Tapi baik tak pelikut tempat namu pom. Maka menyamanan cok anak jok bakda. Nyopat dayah lang kampung. Jok kena beramai-ramai. Nyok berpunah hukum. Nak perlai anak Nabi Saleh. Hanan tengok leh kau. Nak perlai anak Nabi Saleh ha? Manya perlai mak metuah benar perkara bak derwana. Yang pertama begat nehira gurai. Menyah gurai nekun merangkap puak. Menyah gurai nehina. Lebih-lebih anak ni no ibut ku gurai ne pegah. Hanapun ni cita-cita mak metua han berhasil anak. Maka pakan urung-urung awal gebut hanatrep tapi berkah. Karena cukup god gehira gurai. Urung si cukup god gehira gurai. Malah giak ju anak tik bercahaya, tik bersahaja giak ju anak jamun. Nak tengah ne. Anak roji urung giak ju bu anak. Bang kekelan anak karayu. Gekeli lah kau bak perumah ke. Oh temai. Nalun sinyak karayu nya tayajuk bak abu kedeh balai bak abi god nya betua ta sao belukat be ta bomok tiare sao nya sip onyo di daya tajuk liko rumah ba on sini juak seorang kaca sebunga mama selebu hitam kepu tayu pesiju bak abi god nyan teput nyan bedah hajuri nong soop belukat kabereh uun seneju mandum kabereh kamantap leh mugrib bedah urinang cok belukat belah rat unon cok un seneju belah jarawi bedah uragam cok anak sabah pe ateh ko sabah gemat belah rawi sabah gemat belah rat unon limang boh tu meranjoi sitai likut terus kedih bareng habi kita tok pintu. Assalamualaikum abi. Thod abi dalam. Waalaikumsalam. Soy luar. Long. Solong. Mati pun. Kepada habis buka pintu. Nah mati pun lang kawan. Mati pun balung. Kaki kedua. Kita yang lebih. Punah. Kita lah kau. Lihat jodinya apa abi? Nyoy agam nyoy. Karayu. Alhamdulillah. Kata yang lebih. Anak kepadum nyan kah? Kemudian lekau kejukeh perumah ke. Anak kepadum kah dia nyoyan. Mana anak mudum li. Uru agam tugah mana saja anak dudum boh kah. Hai gejak baklung uru agam. Gejak baklung biak juk anak ke. Nan anak kedu tahu. Mutuah lu. Ku tanya. So nan lengkap anak drone. Nyan anak kudu puai ke abi. Ku hơi tidon. Hai ke tidon. Maksudnya pojol karena ini pojol kefili. Oh mampi dia tulis di punggalan. Nah anak anak kudu tahu. Nya kalau tanya tengah lahir. Tengah lahir drone anak kudu tahu. Tanya pajan tengah lahir drone putul lahir ke jawab putul lahir ke tuan mata Belanda. Anak kudu tahu betul bi. Nya gitu perumah ke anak keti kurang abi rame alhamdulillah abi ego hotun hom tamahana ego tamah pintu kede ilung tamahana abi god temannya putra tumpo belukan abi kepa abi lagi nyo lekit belukat lam petalamnya abi belagi nyo lekit ate anak longan iman abi lagi nyo penuh belukat lam
lam dalamnya belaganya penuh adik anak longan agama. Abi raja. Bedah abi gerajah. Tung sempena tumpau bulukat. Gasih mengikat sabi kedau-dau. Gasih ngan sayang bermesapat. Sang senisap adun ngan adau. Olehnya katanya Allah melapi. Nyan puak. On seneju abi. Kepuak. Abi berseju. Nyak lupi apa cut? Tu tat abi tu tat agamnya tak boh. Anak aku doa pegah. Kata bro akai ji. Ada dah ke maulai boji. Rukok ya hai putih ngi gua. Ya hai aku fikir boh manok bang itu meji. Nah tabah manok siam ka pungo mamai itu me karombo. Pokoknya abi hai aku fikir agamnya tak boh. Ku dadah. Anak aku toy turut, sanci turut ya hai. Gitu ayah biar kepegah ke kaya. Tuman abi berseju. God. Bedah abi kecok berah padi ke tipre. Tung sempena se berah padi. Kulit sabi lindung asau. Udip dalam dunia berjeruh PE. Bek mepaki sabi kudorau. Olian kecok tu kena on sini ju on kagramu-ramu nyopat bina pun atrago kulit aju iro pa ko piki. Gecok tu on kena on kayen. Gecok iya sap geprete iya. Geprete iya le urang awai. Pesejua perte iya tung simpena selama-lama belupi asau ka suum ate belupi utak merangkah hot aja han mempalau. Gecok berkah urang zaman bab pesejua. Gepegah hayano menyeh ate gatakat huum udak ke belupi ya. Menyeh ate suum udak ju berdoh. Berulah hudepku. Maka baik kamu pakai, baik mencerai-berai sampai ke raw-raw. Kira-kira tak kasih ate kebelupi anak mutua. Perte iatung sempena selama-lama belupi asau. Kasih ate belupi utak. Merangkah hot aja han mepalau. Olehnya kena nyan on kaya dung geramu. Nyan cok sempena. Puon gebo. On sini jua. Tung sempena se on sini jua. Pat ngeji dua timah gerau. Puon lah. Na lương thambu tung sempena sina lương sambu lam ia lam tho udep gerau pegah haba bet telanju bet haho merangkah ho pulom kerja yang modal pegah haba telanju haho batik dok kana nya hana ke bersiju jamun hana kecok sempena bak sina lương thambu kana yang pepek batik dok lewe nyawa nyan yang medige batik dok yang mempepep batik dok, yang temenak batik dok, nyana awak stres. Karena hai toho lampiaskan stres ji. Pakai ngainong, hanapah nganu, hanapah ngan tetangga, hana butuh ngawak kerja. Mestres tu ulai ji. Watai ka stres, ia salurkan bak media. Baca dalam buku psikolognya. Yang melampiaskan amarah-amarah bak media itu orang stres. Nyangkan sekun long sokun. Drawano. Yang kerja hana payah peteteh draw bak media. Nama pom. Bah menan yang kata stres. Olehnya pu olom watak bersejuk pu olom. Tion kaca tung sempena seon kaca pepulih luka sakit asau pulom. Selebu hitam. Tung sempena selebu hitam, ia dalam tetap ia draw pulom. Sebungang mawang, tung sempena sebungang mawang, mubai harum malam ngaura pulom. Puang kerutong. Abih leh ke pesejuk le abi mendum, bedah lakau aguh kun ba abi. Abi, nalo, lola kejin. Alhamdulillah pesejuk pe kalih bulukat abi kalih abi raja. Kakeh long lakai ji Nabi karena narapat bacut imlatha bedah lakau agu blue geluk lambeb hap getare amplop putih sabab amplop na dua na amplop putih na amplop merah amplop putih le amplop merah dit yang kerja elong malamnya amplop putih sap geco amplop putih gepergam ke Nabi alhamdulillah ban gepuka on merah sertuh ribaya urang jamun, uragam ya ajuk beut. Hana sayang gepeng sertuh ribai. Lawiknya urinang duwi ajuk beut. Kem serkah sertuh ribai. Pulang ke on sertuh ribai, turol hega kecem.
Alah orangnya tungku mentua hanale urang agam ya jobet. Urinang. Baklong ide. Urang agam palale bagi dah kopi. Bak warung. Hana pakau kanu. Bagi dah kopi deh kerau. Urinang ja azal mugrib katro de baklong. Gebani inang kedua boh. Ilong lu mugrib lu makan duri. Kita tok pintu sunyi punyung hendak tepu dengar. Abi. Abi. Abi Bula bah ke bandar seut. Jajai dah aku buka pintu bak punyung ku kuha. Nyepak aku. Kadi utama, kadi kedua. Menang kedua ke joy ja, naik jadi ku ke bahasa sekret, megepot draw ke. Gepot draw ke. Yang kenya nabi. Kau je ku dah barau na. Ngan tak apa ku ja. Yang tak yang tak kagak cerita juga. Urang ku apa khabar ke hong ku ja ke cerita. Nah sabah Honda kagak peduli lah bon amin. Iganya pada nama leh mugrib lagi na busa bagaki bagi dah kupi ga dua. Imlasa beut na hang tem beut. Hana ku pakai ke la ko nyan ta boh hanje mekelako pabi hanje mekelako pi hana pa pakai. Hana pa pakai lop. Gepot ro padahal kena lakai iya. Duduk tak ke pamane min. Ho temai. Nah lung tak pegai ke jamai. Teh hangat tak pegai leheboh, tak cok roti ni bih tak beut. Iya kalau gebet roti unibih kai ke, iya kalau kejep roti kabeh ke baju. Abeh ke baju roti megegero dak. Alhamdulillah habibuh laki maah kabeh roti dak. Le habis belum laki maah. God. Kiban. Yang kenyo abi anak daralung dua buah abi. Lajak ba abi, abi pubut. Alah abi hai aku fikir darahnya abi, hai aku fikir darahnya. Dua tapi mau pakai rumah lagi kan ada lagi kan awaknya dua anak ku doa nabi li pajo bu pingan hai tepura baja pa aku rai ke abi anak ku doa pega gatai lagi mulai agak pukul ngaulah cacap gatai ji malam tetong ngagam aleh agam pungopai tu me pikir anak ku dupat. Anai malam abi anak aku nak pegah abi pebut bermalam lagi abi. Pokoknya abi yang gagak kelong yang brok-brok keron. Kakak menyamanan abi long lagi Aidin. God. Gebedah ke seluhuk dalam bab. Amplop merah. Terkah baju abi. God. Banta puka mengbeh. Yung teh hangat sabah leh ribe. Leh bawah si kurang ribe. Roti unibih sabah 6 ribe. 15 ribe. Gem terkah 5 ribe. 10 ribe rukau. Dia kebut. Lehnyan hana gejak li laju. Puh ke hana mau urusan. Kajak beut kakek kajak beut laju anak mertua hana kajak kaketan ke gedih. Dia kurang kakek, dia kurang, dia kebui kakek, dia kebui. Hana aku fikir, yang penting kah kalah he, kakek lah he, rayuk lagi rayuk draw, ikai hana urusan ngengkah, urau ku minta rezeki, kubi empun ke kubi makanan, malam ku duk pakai dah kupi, kah kajak ber kakek kajak, hana kajak kakek dan ke, jangan ke bantanya wali murid, jangan ke bantanya oyah, puyah he, yah putu pejahe anu, puyah he, yah culok anu lam neraka. Haluh demak mertua Menyak tak pejat agama haluh tu. Menyak anak hana betul nejo agama menyesal no. Kan idonya mantang menyesal. Akhirat tengah menderita. Hayat hat bana ibadah, hayat hat bana ruku', hayat hat bana sujud. Nejak umrah berpeluh-peluh go. Menyah anu gagal nejo agama. Menyah anu gagal nejo akhlak. Singa drone tamang neraka. Lam neraka ya cok nele anu. Isumpom lam drone singa tamang syurga. Lam syurga ya cok le anu. Lam neraka yu sumpom. Hai tem. Ketika anak singa tamang neraka. Itanyang ba Allah, ya Allah. Pakalong netiak lam neraka. Mungkin aja oleh Allah pakan halung tiak. Gatatan tersemayang. Pakai halung tiak. Hana betul ibadah ibadat. Pakai halung tiak. Long hana taturi. Pakai halung tiak.
urau la maksiat pakan halong tiak dum nan kareo gada agam mantang sok ilu buntok gada nak inang mantang sok ilu ketat pakan halong tiak la maksiat pui jawab le ane man malong ho lam syurga ya Allah pui jawab ya Allah han ku tem long tamang lam neraka tirau ku niat jok sinang je siat hai pu buat je lam syurga long ya Allah lam neraka lagi nyom menderita dadat long hana ku semayang hana talah lun long hana ku puasa hana daca lun hana betul long ba ibadatkan salah long salah sinang je hebat sinang je yang pelah helon sinang je yang pejah helong le je pelah helong kena udonya hana ijok beut le je pelah helong kena udonya hana ijok agama le je pelah helong kena udonya hana pakau ku semayang hana ku semayang tan ku jak beut hana ku jak beut dan niat jok siap sinang je lam syurga nu sumpam lam neraka ilong halong tim halong tun ilong ha elong tun neraka ilong ha elong tun hana salah ku ilong ya Allah hana salah aku menyahkan nasinang je hana long lam dunia hot anak jak pu ibadat anak pubut yang hayat hat menan ceritanya lah kau iya jak singah le anak dalam syurga ikan ya Allah pakan na pertamang lon lan neraka karena kata roh lam daja agama dalam dada beut hanta tem jamun semayang hana betul semayang kadang tanda pubut semayang hana betul semayang hana pubut ikun le anu ya Allah han ku tem milong ku tamang neraka tidrauku long hana talah long wadalah he oroje suci niat jok si agam je si alam syurga si agam nyan hayadat ibadat betul si agam nyan hayadat puasa betul si agam nyan si adwara betul tapi si agam nyan hanai pakau kelong agama hanai bi kelong farduin hanai pun selesai kelong maka long hana long turidra nu tauhid hanai jo akhlak long galam bereh farduin galam selesai lam ulai thagam nyan ki bancara ipike long bekaya bele harta hane jo agama uronyo ya Allah ngan wap long tan ilme ngan wap long tan ibadat long uronyo netiak lam neraka han ku de milong tidraw aku thagam je ni ajo nu sumpam je lam neraka nawu hati nyang kejet long pegah mak mertua dayah bek nepon nomor 2 kan beut bek nempong nomor 2 kan hana tawar menawar bak beut hana tawar menawar loan sebelah 7 agam beut inang pendidikan ulun tuan gurai mutuah bak maklun maklum sistemnya militer tidak ada tawar menawar menyahana tegas urusi loan menyahana tegas maklun kamu mak metuah han mungkin jet lagi nyawa 7 agam put inang tekedi bak 7 agam nyan saboh manteng memasalah saboh manteng menggampuh pikiran rela lam rumah tangga tapi kamu alhamdulillah karena didikan mak begitu keras begitu tegas ada nama alih mugrib maklum mak lagi drone ni cid tupah temula teuro tupah kemukoh nyan buat hana kemukoh gampung ro gampung lain gejak ingat hak lu pedih dak minta rezeki abi ulun tuan wa teuro jak muge itangen thaboh ya muge menurut musim bohdrin muge bohdrin boh rambut musim muge boh rambut tapi pendidikan bak maklud hana tawar menawar ketika gedidik leh sama yang mugrib hana kamu ya hana beut yang raya-raya kamu dan jak ka laju jak gedih gebau dayah kamu yang ubut-ubut mandum beut leh mugrib pernah bak sabah urau bak sabah mugrib giat sidat ucung balai ban gekalen kamu hana icung balai hawatat yang nonton TV masanya TV hitam putih yeho bak tetangga gampung lon tuan tengah long nonton TV mak mutua bak burunyong geba kita mau dalam sirangan gepegah sirangan gepoh sirangan gepegah sirangan gajah nyoho kayak beut
prum ke tepat. Nyan tirat aja bak punggung terlaju. Engkau ku pegah, ku lembu grep kayak beut. Engkau ku pegah, lembu grep ucom balai kae. Engkau ku pegah, lembu grep kami dah agama. Kepu je kah oh raya tengok agama angkat tuang. Habis umurnya ke tepat. Hana tawar menawar. Hai. Pernah kamu woi dayah tiga. Kedanya kepu kawau. Hana kena buat le. Tengah luntuan. Gecok bajai gebuh langtah, gecok beng ada dah ke dia. Anak mentua. Menyagada anak handa taitem ikut le peraturan lun. Beut leh mugrib handa tem. Beut leh semayang isya handa tem. Tanah uak-uak, tanah uak-wet. Peraturan lun handa tem ikut. Anak mentua nyopat bajai, nyopat dah bajai kalung bungkuh langtah, nyopat peng, bedah anak mentuah berangkat kakubah rumah lung. Gadah hana lima sabah hati dengan lung. Bedah berangkat, singa menyakaraya anak mentuah, kakak tepua, lung kalemah, kawau anak, kayak puah makanan, baik mati ku. Hana kasih sayang baka, silahkan berangkat, menyakar tepu lung kamati, kawau singa anak mentuah, kayak semayang jenadah. Menyagada nak tayang ke gelung. Berangkat. Hana peraturan bakah. Yang kejut long pegah. Hana peraturan bak anu ma'e. Putra peraturan tajuk bawanyan. Lam ulai game. Lam ulai je HP. Lam ulai main layang. Lam ulai main bola. Lam ulai pik rukok. Nyan tajuk peraturan bak ji. Ancur rumah tangga anu. Maka peraturan bak drau anu. Lembu grebut. Subah bedah semayang subah. Malam bawawat bawawet di rumah. Kata mak SD umur ke 12 tahun. Hanjit tinggal di rumah. Nak tawar menawar. Udayah je. Iwa dari dayah hai tembut. Baik terima di rumah. Bah muawat kedih muawit. Anak ada dengar le peraturan tanya. Nyo tanya. Maka bertegah lamhu. Bak tadi di anak tanya bertegah. Nyak berhak. Nyak berhasil mak mentua. Maka cok anak juk kena badayah. Long kalau nyopat dayah karaya. Tinggal itu partisipasi draw mak mentua. Jaga dayahnya berat. Hira dayah berat. Yo anak kena mandum. Draw nenejak pun kena. Manang rungkun mana tungku. Abi tiap juk anak badayah hana masa depan. Tahu berah. Tahu berah hana masa depan. Nyo lagi long malam nyo ke nyo urun dayah. Nyo urun dayah. Hana masa depan ni long. Hai pun hana masa depan. Mesti lagi malamnya ulung pidato. Hana masa depan ni. Hai le pidato biasa na sedekah. Main ke masa depan ciknya. Hai biasa na sedekah biasa. Main home. Ilung ke perkara sedekah membacut hana lung fikir. Pakai hana ne fikir abi kagak fikir labu pa pokok fikir lung. Ilung ke perkara sedekah na pijut hana pihanjut hana tutah aku. Namu phom anu nejo badaya hana kebahagiaan ba anu menyaji hana beut hana pun dia tidak kebahagiaan ba lain yang paling sedih long nan depua yang paling sedih long nan depua mak ba beut hang gejuk ba ikula ge melomba-lomba ja cok uro popoh dua ya tuang anu ba ikula la uro tarik gedeng hanje pre mesti urau. Bak beut. Hana kajak kagetan ku. Gepikir kula pesenang anu. Yang pesenang tanyo ilmu agama. Nyo ke nyo daya. Cok anu tajuk badaya. Menya anu tajuk badaya. Leje semayang maghrib. Leje semayang isya. Leje semayang subuh. Selalu ibadah doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa jam 12 lewat 5 menit. 2 jam lebih kalau tuan bicara. Kata demi kata, kalimat demi kalimat ya dibalik salun tuan. Moga bermanfaat bagi pribadi lu tuan sendiri. Kiranya bejit ubat penawa ke katanya dumna. Memang tuah ayah berbahagia. Ono ke pertemuan katanya obat malamnya. InsyaAllah Delo duling sebatan katanya akan berjumpa kembali sekalipun kedihanali berjumpa di dunia dan berdoa dan melaki dan mengadai Allah berjumpa esoknya di akhirat di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.